Enkute zikozurwe n'urwamahanje kuzacubuye mu Kinyarwanda kuzarubimbiri ca Rukambura kuzacamba kandi umukuru w'entebe ya kashatu Rashid Musinguzi ashabire kuzikoresa kongera hantasiya yabo. Hana mubikose kurungi muranye ibihingwa byanyu ebitoke ebicori ebihimba abo kuba kilogramu yabanegura cegego mu town siringi ebihimba siringi 10 no mu cyara bo muhanda gubonire na rukumunizi bashangumuka. Waho Nobara wa pipe rio. Baito najya kwetagisa mu pipe rio. Kwetagisa wa pipe ni sana era ni wona. Era sisi pipe ni wazirese wazikito. Bora no chakijikira. Ni wazirese pipe. Baito alimu pipe ni ya dogoke. Somba ni saba. Wetu tagaho pipe zindi ya amutano kibuye murangi. Dahud Byarahanga umutaka wa mahanje nagira emyaka yahwireho bakabano barabombishaka ngo konka hati nasima bebembezi ahabo kubakorera enkuto ati nkaito twentare banezibwa muno mu bwire bw'enjoro ubo kubongerekege gwankayirwaro uba okuroro wa bonda kugamba kuleta mu kyaro muhange nebakuyiha 15 basirinka kaga habo kuba urugudo rubi bagamba urugudo rwa muhange rubi wekati twabizigwemo akukuba urugudo rukoziwe. Borhan Mugisha chairman w'entebe yo kubanza owamahanje asimira bebembezi begombora ya Chegegwa na district ahabo kukora enkuto ngo hati abantu babwina gukora byebihingwa byabo. Isima egombora umugomborozi hamwe na executive yongere nsime na district ya Kiyegegwa akwe kantera huburyo bandimira urugudo rundi ekijyaho ati abatakabona basemerirwe baza no kubaza nimbanza kusemererwa kwa amani abo kutwora urugudo rumuhangi kibuye road nyakumadira imyaka nyingi kuyihandwa abataka korwaga abo ndi mustima cyamani rusisiri technical staff yegombora abataka bashabirwe kukoresa enkutezi ezikozurwe okutungura amakagabo nkokora byame bihingwa nk'ebicori ebihimba n'ebindi bingi bakabiguza gashakwa Philip Murangira.